Hvala. Evo još jedna od potresnih priča koje izdešavaju redovno u našoj zemlji, nažalost. Ja bih za ono sljedećeg gosta koji je došao iz Trebinja, Blažo Stejović, kako on kaže, obični čovjek iz Trebinja. Hvala najviše što je došao iz daleka. Dobro večer ili dobar dan. Večer uvijek nekako u Zenici kad god dođem. Pa ovako, drugovi i drugarice, prvo da vam kažem, došao sam iz dalekog Trebinja, ne pišem govor, ali ovaj put sam morao napisati jer sam sinoć imao nekih milion obaveza, pa sam eto, da ne bi bio previše glup. A mi smo Trebinci i Hercegovci pomalo glupi, eto, zabilježio koju rečenicu, jel? Vidim da vas je došla masa, znači ovdje se dobro živi, to je dobro. To je za pohvaliti. Ako me čuju vaše lokalne vlasti, kantonalne, federalne, to je dobro. Znači ovo je odlično, ja ih pohvaljujem ovaj put, zaista. A vi što ste došli, vi ste definitivno u krivu. Idemo dalje. Znači došao sam iz dalekog Trebinja da vas pozdravim i podržim i poručim da ne prekidate borbu za sve ono što su nam oteli, otimaju svaki dan. Rat im je bio brat, nakon rata isto su krali. Ko su ti ljudi? To su vaše komšije, vi znate tuda iz ulica, haustora, to su lopovi. Znači otimajte oteto. Ne dozvolimo da oni ostanu u Bosni i Hercegovini, a mi bježimo. To je naredni scenarij, nemojte to dozvoliti. Otimajmo im, znači, oteto, ujedinimo se kao nezaposleni radnička klasa u ovom gradu koji je baš simbol radništva. Mada kažu neki iz vlasti, kaže, rudari su krivi, oni su potkopali zemlju. Veliki pozdrav, znači, za sve vas koji ste došli ovdje, bez obzira na sve, zaista, ja vas cijenim i vi ste budućnost Bosne i Hercegovine, a ovi što nisu došli, oni neka malo razmisle kako smo mi neki Trebinci došli iz velikih gradova, još neki ljudi, pa evo na kraju krajeva i Sarajlije nije ni njima baš bilo lako, a Zeničani nisu došli na skup. Neka malo razmisle, mora malo ružiti te ljude. Što se tiče stop mobbinga iz Trebinja, gospođa Anica nije bila najavljena da govori, malo je bila zbunjena, ali ona je isto došla, znači dali smo tu neku podršku i toj populaciji koja je ugrožena i ugroženija svaki dan. Što se tiče nas alternativaca, svaki ćemo put doći, samo pravite ovakve skupove, ali malo da budu brojniji, jeli? Nećemo više da trpimo onu da rodari potkupavaju zemlju, da popovi i hođe zapošljavaju. Tako je! Bravo! I da su oni biro rada. Znači ukinite u Zenici biro rada, pustite hođe i popove da oni to rade, kao u Trebinju. I da su oni, dakle, biro rada. Što se tiče, hoćemo... Pa znate šta, u suštini je da hoćemo nazad naše firme, znači one su pokradene, para ima, pretresimo im džepove, da znate, oni se samo na televiziji dijele na Srbe, Bošnjake, Hrvate. Njima je zanimanje biti Srbin, Bošnjak, Hrvat, a što se tiče novca ili što smo mi rekli mlađi love, mada ja spadam u starije, oni su kao braća. Dakle, ne dozvolimo da pored nas žive nesmetano lopovi. Za kraj ove hercegovačke besjede da vam kažem da mi nisu za ovaj skup auto dali ni moćni Mile, ni moćni načelnik, niti jedan direktor, a svi su za Zenice. Dakle, doće oni u Zenicu. Ali tada ja neću imat potrebu dolaziti u Zenicu. Naravno, dolazit ću da gledam Leopard Šelik. I za kraj, evo, jedna univerzalna poruka koja se danas vrti u čitavom svijetu, dakle, ne zaboravimo sve antifašiste koji su pali
da bismo mi danas živjeli i u kakvoj takvoj Bosni i Hercegovini. I nemojmo zaboraviti današnji dan pobjede, dan Evrope. Hvala vam još jednom i budite hrabri, budite istrajni, borite se, ne dajte apatiji da vas proguta, pokažite da ste ljudi. Budite kršni, jaki kao Hercegovci. Hvala.